suwalaki tarawis namadun kora mihaku fahun damanamadu koram beenukum gawanama ene kinneto hadani ade tarawis namad ekkon nimende vituriya ekkon nimende madukoffikum gawanama muli erege reyalukan emihekattaka livwenekama hadisga aspebave ehmejiyam imam miha ekuga vituri koranda ekkon madukollun ege eme muluturuga magotaki dengoti vituri koffikum gawanama hadisga above ij'alu akhira salatikum bil layli bitarat yebama regandu kokora emme fohonamada ke vituri kamga adashe ehmejjikam gaanam den kinetto hadani fahon damanamadu koram beenukam gawanama ade miga ilmuga ahluveringe meduga komes warage ra'yatakuga tafatu himene bayin ilmuga ahluveren vidaluwe imam miha ekuga vituri ko ekkon nimaluma fahoga fahon ena damanamadu koram beenuvejjikam gawanama damanamadu korashe eke masala ekame nuone ehnames vituri kurumaka nula saboki vituri ei emme fahu namadukum ga hadan aspawa irshadaki ei wujubuga darajaga aspawa irshadikam ga nuwantive ege sababun vituriya foga namadu kurum manavege nuwanekam ga ilmerin vidalwe ehmege nabiya sallallahu alaihi wasallam ga hadisege asave ekadege faanu vituriya foga ves namade kuravekama ilmerin vidalwe ege manayki vituriya foga namadu kurum ei manavege wakame nunkam bayan kodomattake nabiya sallallahu alaihi wasallam gota kanta kurawafani ema miga kanta kurwen eggotaki vituriya ekkon algon me tarawis namadu kun nimuma foga fahun damanamadu koram beenuvejje kam gawanama damanamadu algon men qur'ani vituriyaka dula devana gotekkamuga note hen gotek gotuga ilmuga halweren hama vidaluwe imam miha vituru kura wagutuga ena yakuga baveri washe tarawihuge niyatuga maneki vituruge niyata anula baveri fa imam miha viturige tirokko fa salam dinima mawmu miha teduwe baki irrakon ada ko fa salam deshe erun ena ngevani tarawis nama ada kurefa em dem faun ena damanamadu ko fa viturige tirokko ena ada korvedana miwes ibnu qudama rahimahullah wa adiwes pahuge ilmeringe terege ibnu baz rahimahullah adiwes bayin hama ilmuga halwari vidalwa gote mehme migote wes algon menna kanta korvedana dengu gote ki bay sahabe be kolunga ki bayin aswa gote ade ei algon men vituriya akkon nimmala fahum misalaka damanamaden helewuni den algon men misalaka namadu koram beenu wejjekam ganame errakwe kuruma fahuga algon men nan e vituri kanduwale vidan den e fahuga algon men beenu warak damanamadu kuruma fahuga algon men vituri ada korvedan ehema min komme gotaki wes e gotagga ilmu gahluweren hama vidala fahuri mote bor gotta e min got komme gotaka amalu kuri kam gaves iradu korviya ekan algon menna fudigenwe nimmalum kokuri kam evwahake dannawala na e imam mi aykuga tarawis namad vituriya ekko algon men nimedde madukoffikam gawanama muli erege reyalukan liwenekam ga hadiska bayan fawima algon men evarum fuddala fa dem fahun algon men algon koram beenukam gawanama qur'an kiyama dhikur kurum mifada kamakan algon men wagut hedu kolli kam gawanama eves iradu korvi algon menna ega kanta korvi dana muhim gote